Nombre di Tată, e di Io, e di Spirito Santo. Señor sea cu vosotros. Romana laganus confessanus picanem, anus por celebrano in maniera digno il misterio non sagrado di nos fe. Y te confesar a Dios Todopoderoso, presente, come apre camasciatanto, a pensamento e palabra, a lo que mi hace queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa. E sei mi te roga la Virgen María, tu ángel santo, y vos mi rumano, y reza pami. Ara Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, ordonanos picanan y híbanos a vida eterna. Háganos cereza. Oh Dios, te manifestado poder principalmente por a mostra paciência e misericórdia, se acompanha-nos com graça, a nós buscando com celo lo que va priminti, por llega dia na alegria de cielo. Sa que nos te pedivo por medio de Jesucristo, voglio, oh Señor, que de como Dios te viva y reina cubo en unidad de Espíritu Santo, dentro siglo y siglo. Amén. Moisés te desea que pueblo te llene de Dios su Espíritu, para guiar otra gente arriba el buen camino. Lectura voor de boek de Numeren. Den het tempo allá, Senhor, abarra den nubia papia com Moisés e pone parte de espírito que la dune riba e 70 ancianos. Ora espírito abarra riba nan acai den trans profético. Después, esa aqui não associou demais.
2 de 70 ancianos que estavam na ribalista, Eldad e Medad, a queda atrás do campamento. Espírito abaja ribanan também, e não acai den trans profético do campamento. Mucho homem a corre pura vai contra Moisés. Ele avisa. Eldad com Medad acai den trans profético do campamento. Josué, de Nun, que foi de tempo estava batalhão adrenta den serviço cerca Moisés, avisa tocante sei. Shon, tahanandi hasi ekos ei. Moisés avisei. Paquico, bota tomar parte para mim. Mara ta gente e pueblo de Senhor acai den trans profético. E Mara tariba nan tur, Senhor apone su espírito baja. Palavra de Deus. Nos alabamos, Senhor. El refrán de Salmo está: Lei de Senhor ta alegra nos coração. Lei de Senhor ta alegra nos coração. Lei de Senhor ta perfeito, alívio para nos alma. Testimonio de Senhor ta de confia, ta instruir gente ignorante. Lei de Senhor nos coração. Voluntad de Senhor ta puro, ta dura eternamente. Decisão de Senhor ta derecha, ta justo cada Lei de Senhor ta alegra nos coração. Vos servidor ta tumanang na pecho, recompensa ta grande. Pero quem ta capaz na descobrir su mes error nang, perdonami, Senhor, e falta nang, de qual nang mi no ta consciente. Lei de Senhor ta alegra nos coração. Perdona vos servidor contra orgulho, no laga esaki dominami. Pa sempre mi consciência queda limpi de falta grave. Lei de Senhor ta alegra nos coração. Bien material no hay cosa de más importante. Facilmente nada quita nos vor de Dios. E trampa sempre tem. Leitura por de carta de São Jacobo. Romanan, boso Cotarico tende. Llora e grita, para desgraça não colobira baixa riba boso. Boso riqueza lo para putri e mot lo come boso payanang bonita. Boso oro e plata ta perde tur valor. Nang frusto lo akusa boso e quima de boso carne maneira candela. Boso ahunta riqueza. Awor que o mundo está chegando na seu fim. Tende e pago que boso a queda sem duna e obrero nang ko a cosecha pa boso tas clama contra boso. E Senhor Todo-Poderoso atende e reclamo de trabajador nang ei. Durante boso vida na mundo, boso a fiesta de lujo e placer. Come vira maneira bestia de cria gorda. Atawor dia de matança a llega. Boso a condenar e mata gente inocente que não por a resistir boso. Palavra de Deus.
Ami ta caminda verdad y vida. Ningún gente no te viene cerca tata, sino por medio de mí. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Un día apóstol Juan avisa a Jesús: Maestro, os mira un gente ta saca demonio den bon nombre, sa purba stop pa sobra no ta pertenece na nos grupo kuta sigibo. Jesús a contesta: No stop Ningún gente no por hacer milagre en mi nombre y papia malo de mí un rato después. Es un conota contra nos, tan a nos favor. Quien cuduna vos un glas de agua pa bebe, a sobra vos ta pertenece a mí, lo no queda sin haya su recompensa. Es un que pone un día chiquito nan, que ta confia en mí, cae den pica, lo tamiho pe si mara un piedra di molina na su garganta y tire na la mano. Si tabomanta ponebo caiden pica, cap quita fo. Miho derenta vida eterno mancaron, cubai tira de infierno cu dos man. Ene candela cu no tapaga nunca. Si tabopia taponebo caiden pica, cap quita fo. Mi hobo drenta vida eterno cojo, cubai tirad in infierno cu dos pia. Si bovo taponebo caiden pica, ranque sacafo. Mi hobo drenta reino di Dios cu un uovo so, cubai tira in infierno cu dos uovo. Ei ebicinan cu ta come curpa di gente no ta muri, e candela no ta paga nunca. Palabra del Señor. En dos aspectos de la Santa Escritura de Ainta, uno está a nos está tolerante para otro. Por mi lectura, Josué, que prohibí profetizar a dos gente que no estaba presente en el grupo, ora Espíritu de Dios abaja. Pero Moisés a corrigir, Moisés avisa, no, maratur gente por profetizar, maratur por profetizar. Las cosas suceden en el Evangelio. Ahora apóstol Juan avisa a Jesús, nos ha prohibido gente para sacar demonios, para sobre no te pertenecen a nuestro grupo. El Señor avisa, no prohíbe. Cada gente que no está contra nos, está a nuestro favor. Pues tolerancia para otro, tolerancia para otro. Ni más que no te pertenecen a un grupo de oración, ni más que no te pertenecen a una religión o a una iglesia, ni más que no te pertenece a un partido. Tolera otro respetuosamente. Ese es el primer aspecto de Santa Escritura. La vida lo está mucho más bonita y más armonioso. Ora nos lo tiene generosidad y tolerancia para otro, así. Pero mi que concentrar en otro aspecto de Santa Escritura que a resonar con hopi forza principalmente
den Santo Evangelio. Unda Señor, a papia de piedra de molina, pa esnan, kutahasi chiquito nan kaiden pika, e unda Señor, ta bisa kusiboman, bopia, o bowo, ta si bo kaiden pika, o tinku kap e sake tire a fo, miho, drenta, mancaron en vida eterno, cu vai fierno, cu dos pia, in dos uovo, in dos man. Ultimo dia nan, ultimo semanan, dordi e noticiero nan, pisa, no sta concentranos riba pica di otro. Pica di otro abira punto di atención di mondo e di nos. Pica di clero principalmente. Mas que está desagradável e vergonzoso, toch nos taque da maneira escondi den sombra espantoso, enorme di picanan di otro. Nos taque da escondi. Y Señor, ave que visa nos, no, wak bo proprio pica, wak bo proprio pica, wak bo proprio man, bo proprio pia, bo proprio uovo. Sea radical cubo mes, no tolera pica den bo. No sabrá fácil para caer en una actitud así, para escandalizar di pica di otro, papia riba pica di otro, discutir riba pica di otro, y mientras tanto, son de mí como si fuera tan nada, chiquito. Así na chiquito que no está sali riba front page, pero así na grande que por hibami den candela di fierno que no te apaga nunca. Y un da bici que te come curpa no te mori nunca más. Un pica que no te sali riba front page, un pica que no te público, no que men que un pica chiquito. No que men que no te amenaza vos salvación eterno. No que men que no te hibabo poco a poco e candela di fierno. Y dice aquí, Señor, que escapanos a emainta. A nos no caiden un engaño así. Pa sobra gente no conoce mi pica, mi ta safe. No, mi no ta safe. O sea, el Señor conoce mi pica. O sea, mi pica, ta mi morto escondí. La mi condenación escondí, con mi ta carga de mi paden caba. Ta candela di fierno y bici di Gehenna, que ha comenzado en mi alma caba. Pensei, el radicalismo que el Señor ta exige de nos. Radicalismo. Cap e tiré a fo. Saqué, tiré a fo. Tu expresión aquí, por supuesto, está simbólico, está evoca manera avisa una actitud sin misericordia, para lo cual te pica, una actitud radical. También es piedra de molina. E piedra de molina è una piedra enorme. Il Signore avvisa mare na garganta e tira nel fondo della mano. E non tratta di tirare gente nel fondo della mano con piedra di molina, sino tratta di tirare
e actitud scandaloso del fondo di la mano. Cada actitud que ta scandaliza, cada actitud que ta un mal ejemplo, que ta hiba mucha nan, duna mucha nan un mal ejemplo, que ta scandaliza mucha nan. Una actitud así, mister que da elimina totalmente. Con piedra di molina del fondo di la mano, que men una actitud así nunca más por salir riba superficie. E non por salir riba superficie. Mister que da hondi, mister disparse. I tin hopi actitud nan asina, kuta skandaliza mucha nan, kuta hasi mucha nan kaiden pika, actitud nan asina de nos proprio familia nan. Unda mayor nan mes, ta hasi nan proprio yunan kaiden pika. Familiar nan mes, ta hasi nan proprio chiquitin nan kaiden pika. Pues el Señor ta pidinos aquí. Si va a realizar por bajasie, salmo responsorial avisa que enta capaz de descubrir su mes error nan. Perdonami, Señor, falta nan di cual nan mi nota consciente. Pues si tan pronto vota llegan a descubrir bo error nan, mi falta nan di cual bo nota consciente ainda, di viaja, mara un piedra di molina na cada un di errornan y tiranan de la man, que men laganan, kabakunan, pa nunca más ningún gente no cae en pica pa motivo, pa nunca más bo mal ejemplo sale na superficie y scandaliza otro. Si bo man, si bo cae en pica, cap neskos bo pia, neskos bo vovo, sake, tire a fo. Sporbisako tin mandreci, tin man robes, e mandreci ta e obra nan bon, e man robes ta simboliza e obra nan malu. Tin pia dreci, pia robes, pia dreci ta caminda nan dreci, pia robes ta caminda nan robes. Tin uovo dreci, uovo robes, uovo dreci, ta e angelo nan, e deseo nan dreci, e uovo robes, ta e angelo nan, e deseo nan, kuno ta bon, ta malu, ta robes. Pues, ta trata di cap lo que ta robes, y saca, tire a fo lo que ta robes. Un cristiano no por goza di tur dos man, ni di tur dos pia, ni di tur dos uovo, no por. Un cristiano tinco mutila su vida aquí ribatera, tinco mutile. Pa sobra un cristiano no por cana den tur sorto di compagnia. Un cristiano no por frequentar tur sorto di lugar. Un cristiano no por mira tur película. Un cristiano no por tende tur música. Un cristiano no por saca tur palabra. Y así no nos prosigue. Un cristiano no por tur cos. Un cristiano no por hasi uso di mandreci di manrobes pareu. Un cristiano no por hasi uso di pia dreci pia robes pareu. Un cristiano no por disfrutar di uovo robes y uovo dreci pareu. No. Un cristiano tiene que mutilar su vida aquí ribamonto. Lo que ta robes, mester corté, mutilé, tiré a fo. Un cristiano ta viva aquí bou un vida mutilá, un vida mancarón, renunciando, sacrificando, tirando a fo. Lo que no te cuadra, pa por drenta vida eterno, pa por goza allá con curpa glorioso, con alma salva, y pa no quedar tirada en infierno con tur dos man, y con tur dos uovo, y con tur dos pia.
Esse é o mensagem que o Senhor está anunciando a nós. Para nós ter coragem, e sabedoria de mutilar nossa própria vida aqui Bauri Batera, de mutilar radicalmente e de não purba of tentar de gozar de todos man, e todos pia, e todos ovo como se nada. Pastor, ora é uma vida doble, E ora nós está exponendo nós mesmos na peligro de condenação eterna, de inferno, de candela que não te apaga nunca, e bicho que não te morre. Pero quem está capaz de descobrir seu mesmo erro? Perdona-me, Senhor, falta de qual não me nota consciente. Perdona-vos, servidor, contra orgulho. Não laga essa que domina-me. A sempre me consciência que dá limpe de falta grave. Sei tata é salvo, responsorial. Os romanos, e picar de outro, exponer riba front page de noticiero não por obscurecer nos próprio falta e não por justificar nos próprio picanan. De tempo aqui está tempo de purificação, realmente. É tempo para cap e tirar fora o que não te serve da minha própria vida. Láganos lanta para